kete ni ye ka mentu nwurangu efinye manyini awo ye da so ka se mentu nwurangu basa aden ye ni nwu ye ho ene me no na e kasa ansa na maba mpanyifo no so wo tie me wani nwu ho nti je se wo de bia ye nka ncho se mentu nwurangu basa eno mu so mutu nwurangu nyina so wankwa asori oye kremoni mutu nwurangu wankwa asori a oye kremoni because ye nananom bosom no usuro kura se obeye nneoma basa because tete no ye se obe strike you na ye nsuro nyame nti ye bibia ye pe se ukọ bible mu a edrumre bi na Israel for na kire se die nkoa na wonkoa na Mose wonkoa na Nyankopon se wonkoa na Nyankopon se enti yen so ye pese ye tie Nyankopon ni bi because na Israel for no nti asese de bia Mose nkoa na Nyankopon kasa kire no enti na Israel for no so pese omu benya na nka Mose so Nyankopon so kasa kire omu instead of Moses enti Mose ko be pon so ko ka kire Nyankopon se aje Nyankopon we onkrofo na wo ka asem kire me awayi me chia me no me kwaka to de bia omu se omu nyini nti omu pese omu ti wankasa wo ne wankasa ebra omu ntubatan mu na ebra be kasa kire wo mu kan di true no me wo ho enti Mose ka kire osoro Nyankopon sa no osoro Nyankopon ekwedin no se Mose sa o se ai omu se wankasa bra be kasa kire wo mu eno se Mose se oman ni pese me be kasa kire wo mu a ka kire won se ene ma omu nye hofi omu prepare omu prapra ho obi obeja ne nan no onko oman na tifi ho baabi na oja ne nan wi a onkata so me mpefi enti so oman ni yes ade ni wi a me ankasa meba tie o oda Mose de o ka kire wo mu no se osoro Nyankopon se mo pese osoro Nyankopon ba mo ntemu a tese mo siesie mo ho ansa se wo tetwira ase pa na wo te Bible ase a unim se Bible Nyankopon pefin enti se me hu se asori bi eho fin o mesi ensuo o maye ho basa no mo ye hon kronkron bra eya na ye mesere wonte Bible ase God will never come there se wo ko even nananom abusumfi a omu won nioma omu de spray ho epe duam ne sa anyoma no because omu percent obi a onim spiritual anyoma no onim de mekan enya anyoma nya na metimi ada adi wa ha because e ko honhum nso a sabi yete honhum nyoma enti enya kwa na abonso obekọ Awurade asori fie na sa abusumfie baabi wo ho a omu de nyoma bi epetipeti na ehọ ayehwam because honhum ne ba ope enyoma ehwam ope nyoma ye papa ompe enyoma sabi etu enkoyie na menka ne sa enti honhom sorry ni sunsum sorry ni other churches na obekọ na bi oyusu jade oyusu six flowers oyusu incense oyusu sanyoma na sanyoma we nyina no osoro Nyankopon eye etimi attract no enyoma ehwam sa na abosomfo no nso tie so omu di nyoma bi egugugugu hwa omu pese time na nanom honhom beba no na omu meto ade bi a sebi enkoye ade bi a enkoyi da bi into osoro Nyankopon kan say go to the people and consecrate them today tomorrow they must wash their clothes okay so that say ni na say for ni nyina kan osoro Nyankopon pefin me ba mi nianum kramofo so makasa asem we hada adenti na akọ Mecca ne Medina eho nye tan ento ba Ghana nkramofo ma akọ mumu a ya ye nyoma basa na me ni nkramofo na ekasa mo pe religion ba kwa Ghana ha omu ye fin pa nkramofo mo ka ho mo nkrofo ne ka ho kwa yi jane ko mozongo ne ko basa sa ojan nam ha na ponchi ne jana ne nam ha na ya totu nwura basa owie ya na okofre nyame ukofre nyame se nyame Nyankopon ontie you are wasting your time in Nhyira FM
He the way I say I hope basa basa. Wa wanije. Mozuzo ngone baby a wuti wu wanije. Wanije.